Ngasi maruba pauda bear tiken rezeki chama humpumato suba mapok kuman thoram Congress Bhavan da pangthokre. Sakangdaba singna modbung maya dagi fakiba driver police na kan mangamle lambi tingbagi khongjang tangslamba handokre. Amade kunthragatare lag suba maira paibi hodok benumit thoram pangthokre. Kurumjari, ISTV ki pau miyang tabiri pesing butaram na ukjari hauzik pau sandong pijari. Manipur Pradesh Congress Committee na sinduna bear tiken rajit ki chama ga humpumato suba mapok kumon thoram ngasi Congress Bhavan da pangthokre. Thoram adu da party ki president TN Haukip CLP ki leader o ibobe hana ki party ki president Gaikhangam MLA amade MPCC ki thaupuba mioi kayana sarugya ki. Tiken rajit ki mafam da laishu katuna ikai khumna bodke. CLP की लीडर हाना की चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोबिना बेर टिकेन रजित के मपोकुमन थोरमसे भारत की मफम कयादा कांग्रेस पार्टी न सिंधुना पांगथोके महाकुंभा मरैबाक निंगबा मियोय अमा मणिपुर पोकलंबासी चाउथोक चनिंगाइने ब्रिटिश का अकन बलान सोंगनादुना मरैबाक कन्नब होनखिबा अथौबसे भारत की मियामनसु मयक सेंगना खंगे इम्फाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट असे बेर टिकेन रजित की ममिंग थोननबा मतमदु की सरकार न होनरंबने पालिबा सरकार असिनसु मसिगी मतंग द येंगसिलहनिंगे हाइके बेर टिकेन रजित इंटरनेशनल एयरपोर्ट हाइना थोन बियु हाइना अखोय भारत सरकार ददी कोई गवर्नमेंट की मतम हाइब तारे खंगन जैखिबनी अदो मोइना अखोय द हलकिबसी फरे यारे अखोय कसु काइदे असेंबली दं तंग पुथोगको असेंबली दगी वारे लौरगा थारगदी कोई थुना तई नेताजी सुभाष चंद्र इंटरनेशनल एयरपोर्ट कलकत्ता दा अदगी गुवाहाटी दा अतै तै मफम द लोइना ब कनो तौखिबसी कोई सिसु अखोय की वखल दे दम थोन दा कसु काइदबरा खंजर Ngarang ayuk chawrakna pung manga makhaimuk taba adwaida Saparmaina police station ki manung chanba modbung area dagi lengoi puduna lakpa tata truck MN01 G7278 ki driver e adakho apokpa athiko kalina maida leiba mioi asi sakhangda khulai paiba mioi singna phakibadu ngasi police na kanbangam khre haire ngasi chawrakna pung ama makhairum taba adwaida Kangpokpi district ke additional SP Lalboi Hauki ki mi eng makhada Saparmaina police ki osina luchingba police kangbu amana kobru chingthakta thihumbagi thabak chathabada sakhangdaba singna phaduna thamlamba e adakho kanbangam khre पुलिस तगी फंगबा पावगी मतुंगिना ए अदाखो सखंगदब सिंह अदुना पुंदुना लेरमखे सखंगदब खुलाई पाइब सिंह अदुदे पुलिस लाकबा उबदगी मफम अदु थादोक्तुना चेनख्रे ए अदाखो इमुंग मनुंगी मियोय सिंहना सपरमैना पुलिस ता टेक्ता कायदरा सिनख्रे मखाता ना थौदो असिगे मतंगदा पुलिस ना थिजिनबगी थबक चथरे अमरोमदा ड्राइवर ए अदाखो फाखिबबु यानिंगदब फंगदोक्तुना ngasi ayuktagi Surface Hills Area Drivers Welfare Union na National Highway number 2 Imphal Dimapur lambi gi mau getta lambi thingbagi khongjang changslambadu handokre mafam adu da panduna leramba gari singsu chatnaba hokre hairi All Manipur Women Social Reformation and Development Samaj Nupi Samaj na sinduna kuntragatare suba maira paibi haudo ki benumit palan tawkre konthau janda leiba khaidam loyalakpa community hall da pangtho ki bethoramadu lei khidraba maira paibi lujingba singi photo da lei shukatnake thoramadu da nupi samaj gi president TS Ramani leima MKIL gi president PS Shakhe Tami Chingmi ki president S Momon leima Mapi Council ki president M Bimol na Chingbana sargyake IPSA ki advisor Ibotombi Khuman yauna wangang kibasingna Manipur da mayai kaba nisha ki mayokta nupi singna nishaban kauba nupi singtagi oiba iholake nisha ki mayokta da natana maira paibi singna lanmi ki miot minai ki mayokta leblakre lanmi ki kahenba thongda saugatpa manba thabak kaya matam ki sarkar na chathaba yaukidaba nate nupi kaya ki punsi amade makhoi ki ijat kaya lanmi na ikai khunaba manganke mi pharaga masa phanghandana mangkhiba kaya su lamdam asida thokle asingba awaba kaya du thengna na ba maira paibi nga si phawba thengna duna lakli haike
घड़ी दलेबा एक्स्ट्रा एज स्कूल की महिरों में एक्सीडेंट थोकपदा सिरे थौदो सिंगा से पुंग मापल मिनिट 10 रोम तारकपदा टिदिम लंबी की कैसाम थोंग थौदा भाबुक लेकाई मपाद थोकीबनी थौदो सिदा लेखिद्रबा महिरोय अदुदी निंगथौजम लंचेनबा अपोकपा एन देवन एलांगबम लेकाई दगिरे महाक एक्स्ट्रा एज स्कूल दा क्लास 11 तंबा महिरोयनी थौदोक थोफम दगी फंगबा पाउदा स्कूल असिगी बस नंबर AS01 R9973 दा लेखिद्रबा महिरोय असि स्कूल कारकपदा बस की ममंग थंगबा थोंगदगी तारकतुना मनिंग थंगबा चकाना तकपदगी लेखिदबनी हाइरे थौदो असिगी अचुंबा खंगदोकनबा पुलिसना थिजिनबा होख्रे असिबा हक्चांग पुलिसना पोस्टमार्टम गिदमक लौखटख्रे लेखिद्रबगी इमुंग मनुंगना थोखिबा थौदो असि सोइबदगी थोखिबा ओइरमलोय लेखिद्रबा महिरोय स्कूल असिगी टॉपर ओइबा महिरोयनी महिरोय सिंग मरक्ता नुंगाइनदबा लेबदगी महाकपु बस दगी इंथबा ओइरमगदरा चिंगनै बस असिदा तोमिनरपा महिरोय खुदिमक वाहंग पाहोंग तौबियो हाइना पुलिस दा वाकतके महिरोय निंगथौजम लंचेनबा लेखिदबा थौदोका मरी लेनाना कैसामथोंग एलांगबम लेकायदा मियामगी मिफम अमा पांगथोखरे लोकल MLA सु ओइरिबा आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर एल जयंत कुमार सु मफमतुदा लाक्तुना इमुंग मनुंग की अवाबदा सरुयाखि लेखिद्रबगी अपोकपे एन लैरांगना स्कूल अथॉरिटी की माइकेदगी कना अमता लाक्तबसी पेंदे मणिपुरदा लेरिबा महिरोय लूप अमसुंग गवर्नमेंट के मरी लेनबा अथॉरिटीना थौदो असिगे अचुंबा थिदोकपियो हाइखे तारगा चलगा सीरे हाइबत बो स्कूल की अथॉरिटी की बसक से हम तमुला तव चाहिए पियते मसी हम ठोक तो बरा है बा हम ठोक तो बरा या पियते अदोना इसागी दे अरे पपुक चला बा मफमा मा खंगे गाइदा एक्स्ट्रा इसी स्कूल से थंजन पियो लेकाई क्लब की मिहुट वेनस एलांगबमना स्कूल असी रूट नंबर 2 बस तगी ताबा महिरोय अमबो तोमिनरिबा महिरोय सिंगना करिमता हाइदना गाड़ी थौरगा चटखिबा अतोप रूट की गाड़ी अमदा तोंगलगा लाकपा ओजा अमना खामलगा स्कूल दा पाउ पीबा अमदे लेखिद्रबगे इमुंगी मियोय सिंग स्कूल दा चलुबा मतमदा रूट नंबर 2 दा तोंगबा महिरोय सिंगी मामा मपा सिंग लोइना लेरंबगा लोइनाना पुलिसना ngaktuna लेरमलिबा असिगी वाहनथोक करिनो मसिना महिरोय असि लौतुनरगा हातपरा हाइबगे चिंगनबा लै थौदो असिगी अचुंबा थिदोंना होनाबदा बस तोंखिबा महिरोय सिंगी मामा मपा सिंगनसु mateꯡ पांगबियु थौदो असिगी मतंगदा JSM सेमदुना स्कूल अथॉरिटी की मथक्ता अकनबा खोंजंग चंगसननबा सेम सारे हाइखि स्कूल अमली खलगदी स्कूल से लेरिबा ओजा मबदी स्कूल अथॉरिटी पुनमना अखोई अंगांग सी लेत्री हाइमदा हो हो लाउना चिनना अंगांग खोम नबी दंग ने मोय टीवी दा IS टीवी दा इंपैक्ट टीवी दा अंगांग खोमी लैपटॉप पी दे लुपा लाख पी दना अंगांग खोमी दो मोय स्कूल न तमी अंग सिरका नमगोना हन्ने यंगदा स्कूल न कंडोलेंस पांगथुई अदुगा डेड बॉडी ओरेबा मफम सिदा जा मत सु उदा लेतबा साटम सु लेतबा अदु टोमिने साटा सिंग सु बस न थौग्र मदमदा ताव अंगांग ताहौरे सिरे है अंगांग ताहौरे लाउडी मरम करिनो असुक चौ बस हम कंट्रैक्टर स्कूल अंगांग साटा मैम रेस्ट ले चौ अंगांग अमम द पोको अनि पोको गाक्तनी अदु बस के हैंडलमेंट पुरी मरम करि इम्फाल मनुंग चेलिबा तुरेल अमदि लैरिबा पुखरी सिंग नोम नोमगी मोसनबगी चांग हेनगलकि बसी ngaktoknaba मणिपुर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ना ngasi इम्फाल ईस्ट की मफम खरदा चेक तौबगी थबक चथखरे पोल्यूशन की चेयरमैन ओरिबा MLA राधा किशोरना लुचिंगदुना बोर्ड असि ऑफिशियल अमदि साइंटिस्ट सिंगलोइनाना इम्फाल तुरेल गे मिनुथोंग मनाक इरेल तुरेल अमदि निंगथेम पुखरी की इसिंग लौदुना पोल्यूशन की रेट चेक तौखे एल राधा किशोरना हाइकिबदा नेशनल वाटर मॉनिटरिंग प्रोग्राम की मखादा इसिंग टेस्ट तौबगी अहनबो ओइना ngasi की थबक असि पाइखटपने डिस्ट्रिक्ट खुदिंगमक्तसु चथखिगनी इसिंग मोसलकलिबासि थिंगननबा पाइखटपे याब थबक असिदा मियामनसु mateꯡ पांगबियो हाइखे लेरिबा इसिंगी वाटर स्टेटस सि येंगा कानुदा इखोय मखाताबा
मसी करी करी तौरकांदोदा अखोई पोल्यूशन लाकपा होरकपसिदा अखोई थिंगौनबगी तंजा अदु लौबा ओइना अखोई मणिपुर स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ना अखोई स्टाफ सिंगना मसीदगी हौदना अखोई था खुदिंगी हाइरिबा मणिपुर दे लेरिबा अखोना आइडेंटिफाई तौरबा स्टेशन 70 ले मसी कंप्लीटली था खुदिंगी अखोई टेस्ट तौरगा मदु ऑनलाइन दा मदि प्रजादा खंगनबगी ऑनलाइन दा प्लस अखोई सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अखोना सोइदन थारगनी Manipur Textile Policy Semnanaba Commerce and Industries ki Department of Textile na Sindhuna City Convention da pangthokre. Mifam aduda handloom gi thabak tawriba mioi kun power loom gi mioi taragamanga state level organization gi mihut mari sarugyake. Department of Textiles ki Director K Lamli Kamaina Manipur Textile Policy Semduna Phisa lonsa chaukhatnana ba thabak paikhatpagi ahanba khongthangoina Phisa lonsa tawriba singi aningba apamba wakalon lobani. Tangkak naina tongan ba mioi kaya gi wakalon khomjilaba matung mapung pharaba afaba policy puthokani haike. Federation of Government College Teachers Association Pegoktana, JM College of Arts, GP Women's College, Amasung Institute of Bioresources and Sustainable Development, Imphalga, Puna Sinduna, Numinini Chupna Chathagadaba International Conference among Asidage, Imphal Hotel the Hokre. Sustainable Development and Northeast India in Globalized Era Haiba Thim the Pangthokpa International Conference Haudupagi Thormaduda Education Minister T.S. Radheshyam, Institute of Bioresources and Sustainable Development Imphalgi Director Dinabandhu Sahu, JM College of Arts ki Principal Sarangajit, GP College ki Principal Lal Hari Sharma, Phegokta ki President Angom Pishak Amadi Organizing Committee ki Chairperson C.S. Shilaramanina Maroiba Miyosing Oina Sargyake. Myanmar, Bhutan, amadi UK dagi delegate chingsu sarugyake wangang kiba singna phonglok na kibada sustainable development haibasi khudakta semba yaba nate oja singna mahiroi singbu lairik khakta takpi tambigada bani haiba leite haiba wafam sing phonglok na ke Education Minister T.S. Radheshyamna miyoibaga nature ga anigi marakta thoaningdaba thodok thorak libase miyoiba jatina masagita khanba amasung tung koina chatnagadaba plan leitana thabak tawbadagi thorakpani haike. Unless we protect the nature, unless we take care of the nature, any sustainable activity is not going to be sustainable. So I live with these words. Please think over how can we live together more affectionately with the nature. Then only any activity, any sustainable activity will last. Otherwise nothing is going to last. Makok Singh Baptist Church ki chahi chama surupagi ning sing thoram cycle subdivision gi manung chanba Makok Singh khulda pak thokrai Comram Baptist Church Association ki makadalai ba church asi lising ma chamapal taraga Longkho Bell Karongna luchingduna haudoki bane masina Manipur lingkhat ki ba church singi manungda manga suba kom tribe kina anishu bane Haudopagi Thoramda MLA Yangthum Havkep ADC Sadahils ki Vice Chairman Thangkam Laivon, ADC Councillor Thangjalun Mate, IGP Law and Order Kailun Lupeng, CCC ki Director Dr. L. Hamun, MPC ki General Secretary Dr. W. Konghart, CPC and EI ki General Secretary Dr. Solomon Rongpisu Sarwyake. Zahi chama surukpa thorunga mari lenana souvenir amasu phongke thormasibu state asigi tongan ma mafam dagi mioi kayana laktuna mapung phan bibagi damak court committee makai dagi thagatpa phongdoke Malemda awan ba puraktaba khunai amata leite adubu khunai adugi saktam ngaknaba mahusada ki leijarak panat amadi chatnabi kanba changi haina Manipur gi ningthau leisem basana jawbana phongdokre Wapamasi Thawai Jaw Hunpung Young Students Organization Linkat Kibagi Sahi Humpu Surakpa Kumun Thorungamari Lenana Magna Pongdo Kibane Ukrulgi Pakshi Ground the Pangto Kibatormaduda Kurai SC MLA L Susindrogi Gal Loinana Lesang Them Ongbi Bembem Ichamgi Hanagi President N. Rajendro Midagi Vice Chairman M. Asni Kumar Social Worker Ngachonmi Ramsang Amadi Village Chief M. Peter Su Sargyake Nat ki jagoi se amadi thang tagi thorong loina na pangthok ki bethor maduda Memory Stone hangdok pag loina na souvenir mas phongke
Laisem basana jawbana makatana mahusagi chatnabi kannana bakotna haudrabadi furup adu kanano haiba masak tak pangamloi mahak masa politician amanate kanagumba party amata da yawbasu leite mamangi government na konung loshina bakotna kiba thawong ngasi phawbo pende madusu jingmi luchingba singna akan bakholaw law padagi ngamkhidabani hauzik pariba sarkar si manipur kangadaba manba sarkar oibana mahaki maikaidagi saugatpani haiki culture aikogi tradition aikogi heritage maya mama ipai punu thambiramba poching sidi aikoi yamna nuksina section na mase aikogi change da aikoi ahong madu da mase yauraga aikoi puba haibase mase aikoi changi Midagi Vice President M. Asni Kumarna Mamangda Chahi Taraga Manga Congress na Sarkar Pairambadu Yamna Tamthiba Government Ama Oibeda Natana Purup Masel Tokai Tanana Basilam Ki Haina Maral Sibagaloinana Tangkul Nagalong Amadi Pokshi Ground Lupak Road Ani Changna Semgat Nanaba Government Ki Thorang Lady Haike Ichamgi Hanagi President and Rajendrona Chingmi Tami Laptok Nabaki Kwaidaki Maro Bamaram Amade Aikoi Masel Gimarakta Horak Liba Mirolna Munna Kanga Daba Amade Lol Pauna Dabadagini Manipur Kundari Bakang Masel Gimaram da School Gi Salavas ta Haptuna Angang Wedding Edaki Tambirabade Amata Oibagi Liching Sagat Pangam Gani Haki Imoinu Ima Irat Panumina Lakpada Deputy Chief Minister White Joy Kumarna Manipur Miam Marwena Metei Lining Chatpasinda Yapapausal Pirakle Irat Panumit Ashina Lamdam Sida Leminari Bamipung Kudima Punna Nungshi Chanana Wata Padaba Oirasanu Hari MPCC ki President Tian Hawkip Nasu Imoinu Ima Chahonga Hombi Numina Lakpada Yapapausal Pirakle Numit Asina Nungaya Paba Wata Padaba Punsi Nungsangna Nada Yektana Pan Balamdam Ama Imoinu Imana Pibiba Oirasanu Hari Hanagi Deputy Chief Minister Gaikangam Nasu Imoinu Imagi Irat Thonige Yapapausal Pirakle Numit Asina Lakpaga Iroinana Lamdamasi Chaukat Palambida Kumang Chauksinba Nungsi Chanana Hingminaba Chahonga Hongba Oirasanu Hari Northeast Development Ngapigani Northeast India Development Party Janura Lamsingland Kangleipak amasung Southeast Asia Cultural Organization Sikonasu Imoinu Irat Thoni Numit na Lakpada Chaukatpa Ing Tappa Watapa Lamdam Ama Oirasanu Haina Yapapausal Pirakli Hausi Paugi Mertana Temba Bre Amatang Lominasi Sky Hospital da angang singu free da heart ke ahoba men bagi kudong chaba lakliba January ki tang manga da panthok jagadori sahi kuntra degi hen experience leraba world class heart specialist Dr. S. Radhakrishnan namasung Dr. L. Shyam Kishore Anina haptheng nana laying gadori ba sinadong gi angang singidamak khwaidagi phabalaying oigani kudong chaba sinanthok hanbigano akak na ba angang masing oibana hana booking tawihau akupa marol gi damak Sky Hospital gi reception ga tanabiu To touch the pinnacles of success for your children, get enrolled to one of the finest schools in Northeast India, UNESCO School. Excellence in education. Breaking matungda amukana taram na ukteri makataba pauda
Cultural Interpretation Center Hainaming Thonba Ethnological Museum Amangarang Speaker Y Kamchana Churachandpur District Manung Chanba Khoiren Tak Kumanda Hangdokre Thoramatuda Rajya Sabha ki MP MC Mericom Moirangi MLA P Sarachandra Art and Culture ki Director Dr. K Sushila ICCR Shillong ki Regional Director Munishna Chingba Myoikeana Sargyaki Speaker Y Kamchana Haikibada Apikpa Purukayabu Ngak Senduna Tamnanaba Ainama Langak na Semba Matautai Ngasi Sangariba Museum Asi Manki Gadoraba Kom Purupu Ngak Senduna Tambada Atawa Mating Ama Oregani Haiki Kom Jatigi Amatangairabi Manipuri Ming Set Puraktibi Adumba Madam Mary Combo Sagi Rai Savagi MP Haptuna Apik Pason Bazati Kayabu Community Kayabu Mating Panaba Silak Panena Lojana Kanda Tungdala Kadova Samna Assam the so community Masamasa Sigi Committee Semi. This kind of policies should be introduced in Manipur. Rajya Sabha ki MP MC Mericom na MP Fandagi Kompuruk Kaktada Natana Manipur Gidamakta Chakotnaba Honabaya Tabaka Packet Haike Director K Sushilana Museum Mahabasi Lamdam Asigi Sageng Mingselni Haike MLP Sarachandrana Mui Bahabasi Aikoi Amatani Haiba Wakalonda Manipurda Kunda Minari Bapur Kudimana Aikoi Amatani Haina Kalaba Matamda Kanagumba Amatana Maitiba Pibangamloi Pongdoki Manipur ki Chief Secretary R.R. Rasmi ki thabak puba ki matam asi ngarang loi khrabasu makha tana tha hunga sangdoktuna mathang chahi ki March ki tang kunthraga mathoi fauba thabak puragani Central GST Vavanama North Evo Sidangasi Hangdokre Thormaduda Central GST and Custom Northeast Region ki Chief Commissioner W.L. Hangsing Finance ki Principal Secretary Bibek Kumar Diwangan Central GST ki Commissioner Gaigundin Pameshu Sarugaki W.L. Hangsing na GST Mai Pak na chana hanaba honabada Central GST Impal Office na State GST Office ka coordinate tawna thabak taw changi Central GST ki office asigi staff sing na thawai yaw na thabak tawduna amana amagi bating pangnarabadi office asi mai pak na thabak tawba ngomgani haiki Nongmagi oiba lemna laing bagi camp aman haru pangong makhongda pangthokrai Manipur State Rural Livelihood Mission Department of Rural Development amasung CMO Imphal East ki makhada Lamjing Mangal Village Level Federation naharupna sinduna pangthokiba camp aduda pangong gi akoibata leba mioi kya rum laing bagaloina na hidak langtak singsu phangan ki Federation asigi President C.A. Shamilana Ana laing sangda chatuna laing bagi khudong chaba phangdaba miyamda kharadang warabasu haksel gi kanaba phangnana bagi pandam da camp asi pangthokpani haiki Apunba Manipur matamisai kanglup amik na simduna tara marirak suba best of amik lisingani taraga taret ki mega final lamyan basanglen da pangthokre ngasi final da district mari dagi khangalakiba competitor taraga nithoina athoi hentanaki Manipur State Film Development Society ki secretary Dr. Hamom Naba amik ki president Sagol Sam Tijendra su hawdokpagi thorum da saryaki ngasi changdam nabatu da sairing basingi oina P. Joshni, Labongo Ningtauja, Amade, Rani Ningombamna, Matang Sina, Hanba, and Shubamade, Hom Subatake, Saisak Pakida, Jitra Kwarakpamna, Hanba, Sanasam, Ranina, Anishuba, KSH, Devendrana, Hom Subatakre. Dr. H. Nabana, Amikna Lamdamasiki, Sheikh Saida Yokat Nanaba, Mangjarak Bamanglan Adu, Ngasi Changdam Nabada Yauri with Singna, Saglakpada, Nungai Bapu Ihaki. National Commission for Women Gimityang Makada Manipur State Commission for Women na Sinduna Nominini Chathagadaba Legal Awareness Forum Kurai Kumidokta Leba Madrasa Jamia Islamia Community Holder Haudokre Haudokpagi Thorunda Manipur State Commission for Women Chairperson Dr. K. Sobita Madrasa Sigi Secretary Ajad Khan Commission ki member S. Nilima Ranjita Golmay Dr. Farida Saha All Manipur Muslim Women Development Organization ki President Nur Jahan Susaryaki
Commission ki Chairperson Dr. K. Sobitana nupi da chathaba miot minayasi mapungwaina middle class da laiba nupi singdana chathaiba thengnei nupi da miot minay chatharpa matamda lawayaba ain gi mateng kari kari no haibadu nupi oibi singda khanghanna ba honabada asingba awareness program asi toina mafam sinba thungna pangthokpa mathau tai haiki Manipur State Legal Services Authority meeting makada District Legal Services Authority Bisnupurna Sindhuna ngarang Kwakta Bazar da Anaubat District asigi taragani thosuba Legal Aid Clinic ama District and Session Judge CH Brajachan hangdokre Ain gilamda khang hairaba miyoy sing amade Kwakta Municipal Council gi councillor kaya yauna pangthokiba thormaduda CH Brajachana makatan haikibada Asigumba Legal Aid Clinic asina miyam gidamakta ain gi oiba mateng kaya pangba ngamlagani haiki Handak pangthokiba panchayat election da paswai kendra da mai paklakraba jila parishad member pradhan amadi ward member kaya opagi thormama paswai block congress committee na sinduna tawungkhok awang lekai da pangthokre thormadu da paswai kendra gi MLA AK Mirabai ex MLA Okram Ongbi Landhoni amadi block asigi congress losing kaya na sorgakhe mai paklaklaba elected members singa kudol pot pitna ikai khumnabutke ex MLA Okramomgi Landhoni na Khungangi Chokhat Thorangi Thabak Singh Paikat pada elected members Singh na punna chatmi nadrabade Paikat kadoriba Thabak Singh mai pakna na khona bada awaba oigani haike MLA AK Mirabai na Bharat Nupi Singbu grassroots level dagi horaga awang bathaki lo sembada soidana saruk yahan gadabani haiba wakalon Congress luchingba oiramba Rajiv Gandhi na honaramki masina ngasi local body election da chada kunthra gomdoi Nupi Singh reservation piduna makoi biya hole Center da mamang da palamba UPA government na miyam gi yaifana ba imung amada mi amathabak pi ba haiba wakalon da puthok lamba NRE GS scheme ngasidi BJP government na hana thadaramba senfam dagi hanthan badagi khunga gi chakhat thorang kaya paikat pada khurok thangle scheme asi hauzik paliba NDA government na muthat nabasu khonaki masida natana khungangi chakhat thorangi paikat lamba scheme kaya matam chana sen thador tabana awab kaya sumayok nare Mahanamakata na elected members na sarkar na pirakpa chakot thorangi phansing punna khona minaduna chakot palambida changsin minarasi haiki Hidraba Sri Jawaharlal Nehru na matamadugi ahanba India gi Prime Minister oiba matamda khungang maikai chakhatna bagi damakta kayat yatpa horamba madudagi matang laktuna ngasidi tongan ba wakhalon mayam putoktuna ngasidi khungang chakhat maikai da nupa khaktang na yadaba nupi gi reservation thamduna nupi singsu sak manaba aikoi chakhat minadaba yaroi aduna thong manana pukhalakna bo 33% bill reservation pass to kiba Bharatiya Janata Yuva Morcha Manipur Pradesh na sinduna India ki Prime Minister Ramba Atal Bihari Vajpayee ki mapok kumon kamari lenana Sushan Yuva Thoram Brahmapur Aribam Lekai ki YCT ground da pangthokre Thormadu da MLA Thochom Saitabrata MLA K Robindro MLA H Dingo MLA L Rameshwar BJP Manipur Pradesh ki General Secretary K Sarat Kumar General Secretary and Nimbus State Secretary L Tej Kumar Yuva Morcha ki President P Somarjit Sargaki P Somarjit na Atal Bihari Vajpayee na miyam gi paikhalamba afaba thabak thoram kaya adu ngasidi Narendra Modi na makhata na thabak oina onthoktuna leibak asida afaba laingak ama thambangam le haiki MLA TS Saitabrata miyam ga afaba mari thamduna tathok tasin tawriba laingak asibuni afaba laingak haibasi haiki Ikai Komisaraba Sri N. Biren Singhana Lusingma Sarkar Sina Makhan Makha Kayagi Tabak Thorong Kaya Pangthui Mayam Hena Kambira Wapang Watani Masai Mang the Supanbikre Economic blockade lotion giba Swasam issue lotion giba Sida Nasunate Napak Kaibung Kaibum Tanar Mabaching Masung Tangi Marida Afava relation Masagalak Pangam Kiba Masi Ababa Sarkar Mani Kudam Ni Natrane mayam ne khambira wa phamne aidi oye ne lawe adu oi pham se thwe oi shu ga dawon
लाकदौरिबा अनौब चाही सिदा मणिपुर एजुकेशन की फिबम फगत हननबगी वाखलोन द युमफम ओरगा मीडिया इंटरेक्शन प्रोग्राम अम एजुकेशन मिनिस्टर टीएस राधेश्याम की मीटिंग मखादा बाबूपरा दे स्टेट प्रोजेक्ट ऑफिस एसएसए दा पांगथोखरे थौरम अदुदा मणिपुर फोंगलिबा पाउसे सिंह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की मिहुचिंग हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन की कमिश्नर एस दिलीप एजुकेशन एस के डायरेक्टर टीएस किरण कुमार सुसरग्याके पाउमी सिंह एजुकेशन की लमदा तौहनिंग कया मिफम अदुदा थमखे डायरेक्टर किरण कुमार हौखिबा चाही सिंगदा गवर्नमेंट स्कूल सिंगदा महिरोई तंबसी चामा यौदबना अयाम्ब ओइखे अदुबो हौजिते गवर्नमेंट स्कूल सिंगी तोंगान तोंगान एक्टिविटी कया मरुम चथनबा थौरांग तौरे हाइके कमिश्नर एच दिलीप ना ओजा लेत्रबदी स्कूल हिंग ngamloidabana awat po oja sing mention na bokhnari vocational yauna tongan tongan ba course sing haudukna ba sukhotnari haike एजुकेशन मिनिस्टर टीएस राधेश्याम गवर्नमेंट असना एजुकेशन सिस्टम दा अहोब कया लेरंबसिंग मपुंग फान मेनखन होनरे ओजाना स्कूल सिंगी अवाट अपा कया पुथोरकपसे गवर्नमेंट किदे मिटनाकोंग ओरिबने एजुकेशन सिस्टम फगना होनबदा अखोय खुदिंगमंगना अचौब थौदांग लौमिनसी हाइके मीडिया की सिलनाव सिंह सिना प्रजादा अखोय की अफब सिंह असोयंगाम सिंह सोयनिंगदा बतवनिंगबा लेरिबा पाव सिंह सी not only education department की area ना तो department happenings लाकतो लेइबा मयाम सी मरमदा educate तो कि चाउमा role लो इस media से they are educating the whole section of whole अकोई state से educate तो विधि में ना मसी अकोई उनकन पुन मसी तंगाई फदे है ना खंजे बतेगी मसी program से interaction है ना खंजे में इथम मोरंगपुरेल अवांग लेकाय दलेबा nganगom ब्रजेंद्रो की दमक मियामना मतेंग पांगनबा लेप्त्रे ngasi उरिपोक सोरवन थिंगेन लेकाय दगी एडवोकेट ख्वाइराकपम तरुण कुमारना चाना थकनबा पोलम अमदि सेल ओइना लुपा लिसिंग तरा मतेंग पांगख्रे तरुण कुमारना आई हिंगबा तारबदी मियामगा पुन्ना हिंगमिनबा ताई हाइबा वाखललोंदगी मतेंग असि पांगबनी हाइखे nganगom ब्रजेन ngasi फावबदा लोकल एमएलए लाक्तुना इमुंग असि की अवाबा फिबम हंगलबा लेते अदुबु लाक्ते हाइबकी साउनिंगबकी थौना फावबा लेते हाइखे स्पीकर खेमचान की सिक्योरिटी कामुना आइबु नुंसिबिदुना आईएसटीवी दगी अमदगी पाव फंगबिबदगी मोइना अइंगोंदा अंगम मतेंग मोइना पांगबिरबदो आई मोइबुजु आइगी कनोदगी थागत फोंदोकचरे लोकल एमएलए सो अमबो होजिपोगी ओइनदि कनासु लाकु लेते आइगी इनाखिदा लाइबा संसार अमनि ममांगता लाक्रिबा आईएसटीवी की अंदगी अकोमलो अंदे सलाइ लाइबा जिंदु नतना होजिपोगी दि कनासु लाकु लेत्रि आइगी नाक्तदि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बिपिन रावत नुमित नेरी के खोंगचता मणिपुर लाकलमले आईजीआर साउथ जीओसी 57 माउंटेन डिवीजन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ता स्टेट असिगी हाउजिक ओरिबा सिक्योरिटी की मतंग पाउदम के स्टेट असिदा तंगदु लेताब फिबम अमत थमननबा लानमी सिंगना लौखतलिबा थबक सिंगबो जनरल बिपिनना थागत फोंदोकपग लोइनाना इंडियन आर्मी के असेंग लिंगजेल ग लोइनाना अफब थबक मखा ताना चथनबा खंगनखि इम्फाल वेस्ट नार्कोटिक्स सेल ना चलिब चाही सिदा लुपा करोड़ कुनगमाथोय लाख कुनगमंगा हेनबगी सना अमदे आइन यादब निशागी पोलम सिंह फागत पंगम ख्रे हाइरे सना ओइना केजी अमा डब्ल्यू वाइट टैबलेट लिसिंग तरुक चमापन एसपी टैबलेट लिसिंग कुंथ्रागा मापन चामगा कुन हीरोइन नंबर 4 ग्राम लिसिंग अमगा शुबना मरिफुमदोय ओपियम केजी तरुक एन 10 टैबलेट लिसिंग तरुक चानिपान गंजा केजी निफुगमरी लुपा लाख तरागी हिदाक मनागी पोलम सिंह अमदे IMFL बोतल लिसिंग अनिगे चनी मरिफुम मंगानी हाइरे अमरोमदा इम्फाल ईस्ट नार्कोटिक सेल ना चाहिए सिदा लुपा करोड़ मंगागा लाख मरिफुरोंगी ओइगदबा तोंगान तोंगान मनिशागी पोलम कया फागत की हाइरे पोलम सिंह अदुदे हीरोइन नंबर 4 एसपी टैबलेट WY टैबलेट N10 U गंजा ओपियम अमदे ब्राउन शुगर यावना तोंगान मनिशागी पोलम सिंह नि हाइरे हौजि पाउग मरथना तेम ब्रे अममुक लोमिनसी इम्फाल ईस्ट वेस्ट अमदी बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट ओइना मखल खुदिंगी अपांबा 2 3 अमसुंग 4 व्हीलर्स न चिंगबगी गाड़ी गारेंटर यावदना लोन लौबिबा यागनी डिपॉजिट तौब नुमिता अपांबा गाड़ी सु फंगबिगनी पांबिबा मियोय सिंग उनबियु इम्फाल फाइनेंस हेड ऑफिस मोइरांगखोम लोकलाउबुंग ब्रांच ऑफिसेस पौना इंटरनेशनल मार्केट अमसुंग बिष्णुपुर बाजार बिष्णुपुर जोलिप 100% नेचुरल सिरप अमसुंग कैप्सूल
yu thakpadagi oirakpa awaba chaitheng hakjangi liver soklakpadagi kuchu sengaktaba haksang soktharakpa tumba chaba yaraktaba khong hamba nungaraktaba singbu phanba ngamba amata ngairaba upaidi jolip syrup amasung capsule diabetes singidamakta jolip capsule chabiyu. Panacea Coaching Center, the best and only trusted coaching center in Impal. Panacea Coaching Center gi oja singna exam gi sem saba matamda support tawbiki amasung mateng yamna pangbiki. Exam tips, regular mock tests, suggestions amasung study material sing yamna janaki. Class 10 thagadaba singna makok thongba oina bagi damaktadi Panacea singna amata ngaraba coaching center ni. Miyamna center sida thajaba thambi. The Blossom School, well begun is well done. Moirangkhom and Changangai campus, affiliated to BOSEM. Admission for 2018 now open for classes baby to class 8. School topper in SSLC 2017, Janjit Kumanthem 85% with letter marks in 5 subjects. The school recorded 92% pass percentage. A school where children don't study but learn. Contact school office on all working days for details. Mobile Furniture. Offer for Merry Christmas and Happy New Year. Discount up to 40% on all furniture items. Please visit Mobile Furniture near Imphal College, 70850-54799. Break matungda amukana taram nokcheri makataba pauda. Theatre Center Manipur na Sindura Pangthokiba Nipugal Nepal Suba Creative Director Singi Short Play Competition ki manamathum amasung Theatre Center Manipur na piba manayan thokpagi thoram MDU Hall da pangthokre. Thoramatuda Manitko gi Chairman Dr. Radheshyam Yumnam Theatre Center ki President Nabawarepa amasung S Manauton Susargyaki Lalit Ningshin Khudol H Sabitrida Kushnake Bangambam Ombi Manaubi Ningshin Khudolna SK Mangang Cosmo Award na Elangbam Bir Kumar Pituna Ikai Kumnake. Lisingani Taragatarik ki Padmasri Award Nabaware Padasu Ikai Kumnabu Utpagaloina na short play competition da Makok Matang Tarapa Made Tongan ba individual manasing yantoki. Thasigi Kungatareti Sri Sri Bal Mukundadev Government Music College the Chatharkiba Star Level Classical Music Competition gi manamathum College asidayan thokre. Thoramaduda Art and Culture gi Joint Director L. Kishore Jait Music College gi Ojawaramba M. Kumar Susargyaki Competition atuda Classical Vocal gi oina ISTV News gi Anchor Oiribi Mandira Dasna Hanba Tabla Soloda H. Babutomba Sharma Violinda Liching Hanbana Hanbataki Guru Nande and Tomba Memorial Trust Khurai Chaithabilark na Sinduna Star Level Tal Phangnaba Festival Gurukula Cultural Academy Auditorium the Pangtokre. Thoramadu the Ketrikau Kendra MLA and Indrajit Jain Manipur Dance Academy Director Oiramba S. Thaninsu Sarugyake. Festival Asiki Maruina Layoi Kraba Ojasing na Thambiramba Mamalyam Laba Tal Makal Singh Yokat Nanabagi Pandam the Pangtokani Hari. IMC Amasung Ward Development Committee Ward number Taragani Thoina Sinduna Maira Sporting Union Kwakatel Ground da Swas Survection gi Matang da Nomi Oiba Kananaina Bamipam Ama Pangtokre. Thoramadu the IMC ki Commissioner Hari Kumar Amasung Assistant Commissioner Ravindrana Resource Person Oike. Ward number Taragani Thoiki Cooperator Posangbam Premila Ward number Nipan gi Cooperator Devla Maira Sporting Union gi Advisor Ningtogzam Ibohol Su Thoramadu da Saruyaki. Kumbi Municipal Council ki Thoksil Makhada Kumbi Shanthong Government Primary School ki Management Committee na Sinduna Chatharakba Tongan ba school mahiro singi competition nga solution kray. Nga solution magi thoramatuda Kumbi Municipal Council ki Chairperson Vice Chairperson amadi Moirang Circle ki DI Singh amadi school ki Oja Singh na saruyake. Manipur Legal Services Authority ki meeting makada Bisnupur District Legal Services Authority ka kushamna dunanga se Domestic Violence Act Importance of Legal Aid Clinic haibasida Legal Awareness Forum ama pangthokre loinana Bisnupur District Legal Services Authority ge Chairman Suariba District and Session Judge CS Braja Chananga se wangu ahlup chingtek laikaida Legal Aid Clinic am hangdokre Thoramatuda Wangu Borayang B Jila Parishad Member Moirang Mayum Brojen Hanagi ex Jila Parishad Member L Sekorna Chingba Miyosingna Sargyaki.
Lomi Sinmi Singda Anobalo Patap Sing My Pak na Pakat Naba Pandamda KP Ke Thawal na Navart Manipur Regional Office ka Kusamazuna Thawal District Laiprakpa Mayai Lekaida Nupigi Farmers Club Amhang Dokre Thoramaduda Thawal District Adaksha Hashina Begum Navart ki Assistant General Manager RKI Pabamaitei Manipur Rural Bank Lilong Branch ki Manager P Paka Agriculture ki Additional Director MS Khaidem Susaryaki Union Model High School Kapamgi Chahiyankai Shrupaki Golden Jubilee Thoram Kapam Village Ground the Pangthokre Thoramaduda Kulgi Chief R Jinda Saint Moyon School Asiki Governing Body Chairman and G Nelson Moyon Susaryaki Golden Jubilee Thorunga Marilena Souvenir Ramasu Putoki School Asibuling Katpada Amade Chaukat Nabahonabada Atoba Todang Lokibasing the Kudol Pot Piduna Ikai Kunawaki Regional Tasa Research Station Central Board Infalna Sinduna Ok Tasa Farms Field De Thoram Chandal District Lambung Kuldaleba Government Tasa Farm the Pangtokre Thoramaduda Lambung Kulgi Chief Ngamkung Anal Scientist Dr. Ibon Bay Dr. Devras Amasung District Agriculture Officer Amang Mate Kom Susaryaki KVK Tamenglong na ICR NEC project ki makada Rabi Marumarang Sing Thananaba Yumda Sasan Sing Yognanabagi training program galoinana input yanthokpagi thoram Kaupungi Thanagong da Pangthokre Thoramatuda KVK Tamenglong gi project coordinator Dr. PK Sarawat SMS Agronomy Gapuchung Kameshu Saryaki Lomi Singda Thananaba Marumarang Sing Suyanthoki Thailand gi konung Bangkok ta pangthokpa International Samata Sahitya Conference ta lamda masigi aiba Arun Kumar Nomaithem da literature gi lamda Samata Sahitya Academy Lifetime Achievement Award khusnakre pangthokiba award yanthokpagi thormaduda Indian Embassy Bangkok ki Councillor Manoj Kumar Mudafi na award adu khusnake award asida citation gold medal ma made memento yauri Uripok Lamboy Konang Kongdagi Arun Kumar Nomaithem Hauzik All India Radio Impalgi Sairing Bamas Oiribani Lisingani Taragamanga da India Sri Lanka Friendship International Award Dr. Ambedkar Fellowship Award Lisingani Tarataruk Pangtraba Aibani Towards Tomorrow Manipur Koba Organization Amanangasi Nomagi Oiba Lamtu Sengdokpagi Thorma Heritage Site Oiriba Kwatha da Pangthoknaba Mioi Kuntrana Sorgyabatim Ama Kwatha Gidamak Impal Thadokre Makoibo Organization Asigi Advisor TS Ibom Chana Kwakatil the Leiba Baile Comprehensive Tutorial Mamang Dagilam Thaki January ki tang ahum dagi mapal fawba Delhi da pangthokadori ba humphugam do suba National School Games da sorok yaruna ba Manipur gi jit kundo gi team ngasi impal thadokre Kolkata da pangthokiba second India TIA International Taekwondo Championship lisingani taragataret amade Open National Taekwondo Championship ta medal lorok labas thanaroi sing opagi thorum ama singjamai oinam chingel da laiba ek ibom chaki yumda pangthokre Taekwondo Federation of Manipur ki President Ibom Chana Championship asida Manipur na gold medal yauna medal kaya lorok pangambasida nungay bufungdoki. All Manipur Columnist Association ki President Haubam Sana Jawbam Meitei Kiam Gaida Leba Masagi Yumdanga Silai Kidre Masagi Chahi Humdra ka Nithoi Shukre Haubam Sana Jawba Haina Khangnaba All Manipur Manpower Upliftment Center ki Founder President National Research Center ki President Yauna Tongan Baluk kaya ki Luching ba ama oina Miyam ki Thabak Torame Mahak na Laikidabada Amuko All Manipur Women's Voluntary Association National Research Center Manipur Poide Lemerol Mera Pai bi Apun ba Manipur na awapa phongdokre Hauzik Sthanabgi Pawmuk Lobirase Ngasige Sthanabgi Pawda
All Jiribam Sports Association Sinduna Jiribam Government Higher Secondary School Playground Chathariba Kungatare Suba Keshi Malik Memorial Football Tournament King Asi Sanakiba match ta Ijel Club Dibongna Cookie Sporting Club Goal Anish no that might pikre Hayang Ahanba quarter final match the JYC Jairol Pakpi Amadi LFC Sanagani Kiam Wangmataba Youth Welfare Association Kiam Wangmataba na Sintuna Anishuba District Level Under 13 Boys 5-a-side Football Tournament ke ngasi sanakiba match ta ke WYWA amadi JF Ebu Panjil Anishnoda Mighty Pikre Dardar is Mumbai the Pangtokadoriba Nipumari Suba Sub Junior National and Interstate Carom Championship Amadi Kungamari Suba All India Federation Cup Carom Tournament Saruk Yagataba official Amadi players sing Impal Thado Krehaina All Manipur Carom Association Gicherol Amana Kangalakli Houses Sanabagi Makataba Pau Boyan Thousand the Gamuklo Bisi Haying Kingfisher East Bengal ga sanagadoriba Neroka Football Club Sangaphangi Anishuwa home match mai paknaba do or die da sanatuna Hero Ailiki khwaidagi makokta leinaba honagani haina Chief Coach Gibrai Khana phongdokre All India Football Federation Sinduna Sahi Sigi November tang kunmanga dagi home and away basis chathariba Hero India League Hayeng Khomalampak Main Stadium da Nuktilpung ani tabda sanagadoriba match asigi mangoinana ngasi singmirong leba Horten Classic Grand ta pangthokiba Paumising unabagi thoramda Neroka Football Club Sangaphangi team captain Lalit Thapa Kingfisher East Bengal gi coach Khalid Jamid Team asigi masak narba sanori ama oiriba Trinidad and Tobago gi foreign sanaroi striker Wills Diol Plaza su saruyaki coach Khalid Jamid amadi sanaroi Plaza na phongdokhibada Manipur gi Neroka Football Club I League asida akanba team ama oiri state asida gi sanaroi ama Bengal gi mari Brazilian ani Sadia Japanese Ivory Coast amadi Guinea dagi afaba sanaroi taruk asigi phajaba performance piraklabadi hayeng sanagaduriba match asi mai pakpong ngamgani haiki Sharuk Yakiba Neroka Football Club Sangaphamgi head coach Gibrai Khana Mediana Praja Miyamda Ipau Shandotuna Kangan Bagidamak Tagato Phongdok Laduna Hayeng Sanagadriba East Bengal gi team asi Sathariba I League asida akanba team ama oibaga loinana khwaidagi makokta leiri Yamna luba match ama oibana mai pakna bakanna hona hangani haiki Akogi Manipur da sanabanina akoi home da sanabanina akoi pangan thokna akoi lejaba haijaba mayam se akoi na semjariba tactics mayam se akoi plan mayam se sisi akoi na fully akoi na apply toraga hayeng se akoi Manipur babok mayambu Manipur bu nuksijaba football nuksijaba babok mayambu akoi na penhan mangam nabi makta kon hona jage na haije Team captain Lalit Thapa na phongdokibada mamangi match kharada team gi sanaroi singi position khara wal kharapasu makhataba match singdadi chauna mai pakpa ngamkhibana hayeng sanagidriba match asi soidana mai pakani habigi thajaba chauna lei haiki Sathariba League asida Kingfisher East Bengal na match taruk sanaba loikibada point 16 phangduna khwaidagi makokta leiri Mohammagan na match taruk sanaba loikibada point 16 phangduna ni subamadi Manipur gi Neroka Football Club Sangaphamna match manga sanaba loikibada point 10 phangduna ahum suba position da leiri Tha sigi tang 16 digi 13 phauba Sinagi Yangon da pangthokiba First Wushu Santa Asian Cup da silver medal phanglalabi Yaripuk top singtha dagi Kaisam Arun Pama Devida asamba khodol posting piduna opagi thoram top singtha youth progressive organization Yaripuk na sinduna major khonda leba Manipur Press Club ta pangthokre thoram asida top singtha youth progressive organization Yaripuk ki MD Majibur K Ito Wushu coach Dr Moirangthem Ibom Chasu saruyaki Impal Iski Yaripok top singthada leba Kaisam Ito amadi Kaisam Ongbi Santi gi machanupi Kaisam Arun Pama international gi thakda pangthokiba championship Nepal da goal ama yauna silver ani bronze ani lobaga loinana national gi thakda pangthokiba championship tarani thoida goal yauna medal kya laukhre Wushu coach M Ibom Sagi Makada Hokiba Sahi Sok Lisingani Subna Ahum Dagi Masana Asida Khongdaki Sai SSB da Sahi Ahum Leruba Matungda Hauji Jing Mapalamda SSB da Kastaben Wena Tabak Tori Arun Bamana Network Asida Pongdora Kibada Manipurgi Mamangi Pan Kiba Sarkarda Sanaba Pos Ama Pibinaba Karak Hana apply Taukrabasu Kanaba Pankite Handaki Paliba Sakara Sina Akana Ming Changbiduna Masaga Sanaba Tabak Pibirabadi Manipurama Barki Mingchat Puranaba Makatana Sweden Honagani Haiki Arun Pama Butambi Tapiriba course Ibom Chana Pongtokibada International Takta Pangtokiba Championship Kayada Bharat Amadi Manipur Gimchet Kaya Panglabasu
स्टेट असिदा हिंगबा याबा थबक तौबगी खुदोंचाबा पीदबना इरमदा मणिपुरगी लेमाइदा सानबा फंगदबदगी मापालमदा चखिदुना थबक तौदुन लेरिबा सानरोय असिबु लमदम असिदा सानबा थबक पीदुना सानहलबदी स्टेट असि मालेमदा सक्ताकपा ngамगनी हाइखि कुंतरे सुबह के एस अनोक्सिंग मेमोरियल स्टेलेवन चेस टूर्नामेंट आरके एपोलो सना आइस सोमकांता मदी एन बंकिमना पॉइंट मरी मखाई फंगदुना मांजिन थादुना असली मणिपुर चेस एसोसिएशन की मिंग मखादा क्वाकाइथेन चेस क्लब न सिंधुना थासी की तांग कुनमंगा दगी रेटेड सनरी कुंथरा तरुक अमदी नुपी तरेट याउना पुन्ना चेस सनरी मरिफु तरा तरुक सरुक यादुना क्वाकाइथेल बॉयज जूनियर हाई स्कूल दा चथरिबा कुंतरे सुबह के एस अनोक्सिंग मेमोरियल स्टेलेवन चेस टूर्नामेंट की मंगासी मंगा सुबह राउंड लोइखिबदा आरके एपोलो सना आइस सोमकांता मदी एन बंकिमना मागी लंबा माइथिबा पीदुना पॉइंट मरी मखाई फंगदुना मांजिन थाखिबनी के.एस. संजोय टी.एस. गोविंद लुवांग आइस मनीटोन के.एस. प्रेमचंद्र एल कोइरेंग मैटे वाई स्कूलना पॉइंट मरी के.एस. विश्वाजित एस प्रेमजित एन ब्रोजेन एस जीवन वाई प्रीतम कुमार आइस जेकी टी.एस. नवचंद्र एस सक्रिटोम्बी ओ निंगथेम अमदी आइस इबोसोंगना पॉइंट अहुम मखाई फंगदुना असली हयेंग अयुक पुंग 3 तरुक सुब राउंड सानबा होगनी एम रविचंद्र मेमोरियल ट्रस्ट क्यामगई सिंधुना थासी के तांग कुनिपाल दगी टीम कुलहुंदोइना सरुक यादुना क्यामगई मयाई लेकागी क्यामगई आइडियल हाई स्कूल ग्राउंड चथरिबा मापल सुबह 11 एम रविचंद्र मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट की ngasi sanakhiba ahanba match ta KKIC क्यामगईना डेनी FC हाइरोपु गोल तरे सिनोदा मदी अनिसुबा मैच की सानखिबदा SYDA लिलोंगना FC इम्फाल सिटी कोंगबु गोल मंगा अमदा माइथिबे पिखरे मणिपुर टेबल टेनिस एसोसिएशन सिंधुना डेम कॉलेज कैंपस इंडोर स्टेडियम थौबाल कक्सिंग इम्फाल वेस्ट इम्फाल ईस्ट बिष्णुपुर अकाउंटेंट जनरल मणिपुर पुलिस स्पोर्ट्स क्लब तगी टेबल टेनिस नुपा नुपी सानरोई चामग 63 रोम सरुक यादुना थासी के तांग 19 की चथरिबा 19 सुब स्टेट इंटर डिस्ट्रिक्ट टेबल टेनिस चैंपियनशिप की ngasi sanakhiba junior girls की सिंगल्स इम्फाल ईस्ट की आरके सेल्सीना इम्फाल ईस्ट की वाई लखीपियारिबु माइथिबु पीदुना टाइटल लौखरे ngasi sanakhiba junior girls की सिंगल्स की फाइनल दा इम्फाल ईस्ट की आरके सेल्सीना इम्फाल ईस्ट की वाई लखीपियारिबु सेट मरी सिनो दा माइथिबु पीदुना टाइटल लौखिबनी यूथ बॉयज सिंगल्स की अरोइबा मैच की सानखिबदा इम्फाल वेस्ट की के रोहितना इम्फाल वेस्ट की आरके डेनियलबु माइथिबु पीदुना टाइटल लौखिबनी सब जूनियर बॉयज की टीम की फाइनल दा इम्फाल वेस्ट ना इम्फाल ईस्ट टीम एबु सेट अहुम सिनोदा मरी कैडेट गर्ल्स टीम की फाइनल दा थौबाल डिस्ट्रिक्ट टीम ए ना थौबाल डिस्ट्रिक्ट टीम बी बु सेट अहुम अमदा माइथिबु पीदुना चैंपियन ओइख्रे LSIC लमलाई अमदी FC टेलो मरी सुपर सेक्टर ट्रॉफी लमलाई केंद्र विलेज वाइज 7 साइड मेंस फुटबॉल टूर्नामेंट की सेमीफाइनल संख्रे सेक्टर ट्रॉफी टीम न सिंधुना थासी की तांग 13 की टीम कुन्ना ग्रुप निपाल थोंगना खाइदोतुना SSC सेक्टर ग्राउंड चथरिबा टूर्नामेंट असिगी ngasi sanakhiba ahum suba quarter final match ta LSIC lamlaina CHYUC salobu goal ama sinoda maithibu piduna semi final sangkhibani mari suba roiba quarter final match ki sanakhibada FC telongna pukhau FC bu goal manga sinoda maithibu piduna semi final sangkhre Tagachiri boyai hozilo islappadanga sinomage ba ainga sagi paw muk pizari ICAR lampen patagi ngasi numidang waram pung manga makai pabul manungda phangba aying asama di nojugi pauda ngasi gi khwadigi sakhiba Celsius degree kulhumdoi dasmik mari khwadigi ingba Celsius degree taruk dasmik mari Nuksit yaw ising manalgi sang ayukta sada mariputara mari nuktilda sada nipu oiki ngasi nong sukide Hauzi roibada ngasi maroiba pau amuka na pijari Beauty Kendrizi ki chamag humpumato shubama pokumon thoram Congress baban da pang thokre Sakangdaba singna modbuk maya dagi fakiba driver police na kanba ngamle lambi tingbagi kongjang changs lamba handokre Amade kuntraga tarelak suba mera paibi hongdok benumi thoram pangthokre Ngasi gewede ni ISTV na pijaba pau matang selojare ming tabiri besingbo amukana kurumjari